Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Hansepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta APHLC Kopili Constituency Committee Ben Mepi ke Kaipo Nijang Karbi Anglong ke Parlo Kopili Constituency Arlo Kiruni Iroi Kecho Ahitia Dungalong APHLC Kopili Constituency Committee Atum Water Piponsi CEM MLA MP Atumapan Mepi Selampen Amhor Tarponsi Towar Pi Along Mepi Kaipo Prayer Chiklo ni Paithong Kepraisi Ningkan Surihinira Inkoida Porni Kiruni Iroi Kecho Ahitia Dungalong CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Amor Singh Tiso MLA Rup Singh Terong MLA Dor Singh Ronghang Atumapan Amepi Me Kaipo Kedamtang ni Paithong Kep Arni Sentaralong Phuluni Circle Pen Phurthimia Kemang 2.0 Mate Pata Kiron Ponalong Bang Inkoi Sose Aradapan Pata Kipi Kechok Cheajok APHLC Kopili Constituency Committee Ahin Pen Flag Card Ot Ponsi Towar Dampen Hang Taram Ponsi Bang Pli Apan Amipi Kaipo Bang so Mepi ke Kaipo Nalong Lamte Kapaklang Ponke Sikshidul Arona Tengpen Pata Pusita Me Piponangji Lapen Non Kechekebe Asoapan Pata Kipia Bangke Nonamat Ingthan Veknangji Kali Lipute APHLC Asongpen Air Set Pung Set Kachesong Chiapan Chisik Dingsi Dolo Lapen Bang so Kachesong Along Police Aridengpen Jongsi Arengahu Keswatum Dokok Pulote CEMC Arpu Chenangji Pusi Perang Ketingno Ningjipo Kiruni Pen Kamsing Dera Report Karbi Anglong News Channel Mi Oktober 30 ni Tuliram Ronghang ke Japon Tim Karbi Anglong BJP Sarkar atung Phuluni Circle Office Kaparlo Center Dengkimo Pamalong BJP atum pen Tuliram Ronghang pen Japon si non-tribal apan Bangali lapen Bihari Marwari atum apan Patumi Longle Pata Kipi Phurthimia Kemang kwa men pen Tuliram Ronghang atum BJP atum Longle Pata Kipi bangke non-tribal pan Longle Pata Kipi bangke nilitum Chengsi bangke APHLC song pen bangke nilitum Chedon Thekhe Jedon Thekhe the bangke la hello Tuliram Ronghang atum bangke Kachini eda da jok Amor Singh Tiso atum Kamat Thekhe da jok Akilu ke parpi ka jok Tuliram Ronghang Karbi Anglong Tumas Council Kacaripon jok Lu Sarpo si Council Kacaripon na jok non-tribal atumanta Sik Sidula Rona Tengpen Longle Pata Piyun Puthek Lora Phiranta Patumi Dengkimo Pamalong Sentara Long bangke non-tribal atumpan Ake Ongdung non-tribal atumpan bangke Phurthimia Kemang kwa men pen Longle Pata Piyare Laso Hegunong lo Lapen social media long litum long lok lo Lapen halada kidun arada tumbuh same Kamang hudo kok lo Halada kidun arada tumbuh same Karbi arada tumbuh same Kamang husia nutin puh same Ame kriyang prop saja lo Hala sut hegunong si Hala solam arjunong si Tini nilo tumadak Kopli Constituency APHLC song atumpen Cepatir pi ponsi Tuliram Ronghang Apan Ame pi me kaipon lo Tuliram Ronghang apan dia lapukali Amor Singh Tiso Land and Revenue IEM Panamat Pusame Niltum Piniladak Nam Ame Piba Me Kaiponan Kolo Lasonak Saksi Phuluni IMLA Dor Singh Ronghang Pan Pusame Niltum APHLC Song Pena Bangke Ame Pi Me Kaiponan Kolo Lapen West Karbi Anglong Mate Votat Langso Elsia IMLA Rup Singh Terong Pan Pusame Niltum Pinia Bangke Pin Rem Ponsi Me Kaiponan Kolo Ate Laso MLA Tum Laso CM atum si Karbia Farman Karbia Rada Farman Tribal Farman Karjab ni atum lo Tribal Phan Kerai ni atum lo Serame Piniar ni bangke Tribal Phan Kerai ji kali Tribal Phan Kanghon ji kali Tuliram Ronghang pen Non Tribal Phan Silong le Pata Piwaret Laso Port niltum Pini pen kaca songat ceng lo Lan Non Tribal Phan Long le Pata Kipi Atuma Phanan pen nap angbong yang sing tham thep lo bangke Air set prung set kaca songat bangke Karbia Anglong kang pi bangke Amede bang pathor pon niltum APHLC song pen Jongsi penap dekang bong pini penap bang bong yongsi la tumi ke pitang long le patata ing than the pulodang ke latuma phan ke Karbi Anglong Tumas Council atum declaim ke dam ke chok ke pot APHLC song pen so dak pen ke songi papahala so ka che song long ke komate areng hu so dak kopine
government atau parti yang jodoh aku semen lah ke tim Karbiang Long ke Japon tuliram rong hang apen Karbiang Long Mas Council ke along ke Doprong Asia miem pen ke Jenglok MP MLA tongsi ada itang CN angi pusin yul tumpini ladak labang so protes along pen labang so PG warning along pen so dak pen pacini pon lo bangkuan apaan si patumi bang asuhan patakero diklo tum kelong do teng peluang te lapena video pun samedo khala so video nil tum kelong do teng peluang te ladak bang koi jo se tum hansi khala dak long le patta bang ke latum ron pon lo tangke khala hai tum ke komen tuan ingkan pe ladak Karbiang Long ke bang la ke ceng sila lang ni Karbiang Long Mas Council tum alegasi data pangrum nangi Karbiang Long Mas Council tum lapa gomama phansi atumi long le patta ke pima la prabjin pen patumi ke piatum han legacy data NRC pen ke Jenglok 1938 aprang pen tewang khala so legacy bang latum prabjin pen rara thengno paklang ni dong se paklang thek pulong ke lan to se ka ti song bange inthur bon thupo ke pita chok ke pin atum Karbia phan tame ba kapre khai phan tame long le patta ke pibang chok chi athe dak settlement atum da bang be komane mondol ta bang be komane SK ta bang be ladak amet ta we thang ta we sarihima thang ta we pin man slatum long le patta pire ke la ke don rap ang bong rong siang bong hem siang bong kor tiang bong na pacar woi phansi non tuliram rong hang bang ke claim la sila so at sai lang no bang ke ing ton ngi yong si patta pi pulong ta ho ha patta pi pulong te SK mondol atum rong pawangon haladak sarihima na papunon apen ko an silong le dang ke thema na papun ngi la sila non teng prote pun pe thang the thanga ame pa we pin pen thanga settlement ave pin pen pita pare bang ke chokki la ke donang bong rong siang bong kor timutiang bong si tilang sila ji la sila so kam bang ke ing ton ngi yong se piwe ki pudante la hai mondol SK tom phan rong ro pa wang serak si komat ma ta phan silong le pata ke pima halat ma phan prabjin pen sarihima pen ke Jenglok latum aduya hoyan ku saminang pun ngi nang cari ni lalu ni tuma ka di mana bang ke Piposi ini temke la so ami phime kainang kok ma pulote la bangke madu temta chini lo atemi sini temta kitove pen si thek don long lo pota ki pia mukha bang si bang akhai bang aso phansi pota pirong arleng tam han bang ki pinai pipesi bang akhai no travel tam han si la tam dak long le pota pipon rong la dake Karbiang Long ke dake 6 sidul area ke bang akhai bang aso tam ke pota nang long onde pule non bang akhai bang aso phansi bang koya ara da phan pota pidet pote nili tum ke la so atuliram tum ki claim starta pupe nili ke tuliram rong hang la pen bidaseng leng dor sing rong hang la hai tum akam claim ke nili tum ke pin rem lo so dak pen pinin la dak heronia abojara dung pen nili tum pin rem lo ning so dung lo ning oil lak lo la pen non ki wang ji si ako la so teng se alang tum la so kam claim bom lang pulote nili tum am so se si nili tum EPHLC arat ke kache song ji la pen mo kache song ani kiso ki duk ki lak horok pine ki alam aki dokok pulote la ke tuliram rong hang alang litum si siam tum si la data che nai la pen tang toni pu bang ke ni litum ing ton thep pila anon ki klem tang anta rong arlo pota ki pi puna ne agang borahan piam pikok pikak pusitame la ke ki chok che pilang nili long le tong ki dun pone bang long le tong ki dun pone ki pun pe pin sen bung we pin pen se alang tum long le ki pota pi pu la khut long nai pumat klem tap klem pruara da bang ken ni tum ke pin rem lo kroi kroi so dak pen pin rem lo alang listin tim Karbiang Long than ke amala si non pini pen ablap ki pitang apota bang ta alang litum jang se chingthan thelang pote pen nap arni pen ame ke kar si ame de ke thela la an so se si nilitum ke council atheng no anta me chesong dami la so ing ton te pulot la nitum EPHLC chot kalila Karbiang Long arat atum an ke la no tribal potum an ke bang nang cherap dun po pini pen ke kedang lo setame jong si pen ap ang bong la tum thek the la so kam diklem thek the pote air set prung set chesong puni itu Tiwa Cultural Society pen Pater Piponsi Nithom Aparman Tiwa Langkhon Festival 2025 Aparman Ulukunchi Tiwa Cultural Complex Salong Kapaman Pon Karbiang Long Lakhahini Amri constituency ke parlo Ulukunchi Tiwa Cultural Complex Salong aning kanwang ason thak-thaksi pining lethota Ingdeng Greener Gap Tiwa Langkhon Festival Nithom Aparman ing Samchin pen Katalon Pon Sonsi Assam along riar lokido penang an tribal akhai mate inglong aso akhaya tumang bongpen tiwa akhaya tum sitame isilo
Labang so akai kaprek along rialong sitami du bon sitami ke ongdung abangki Assam alongri Morrigaon district lapen Karbi Anglong district arlo hilo. Sonsi labang so akai sitami metang pindeng sumpo jutang jubat nimrokom ing cholimpu Jinisi alang litum akai alam pirte pachitang na Assam Sarkar ahin pen sitami amitang alam pen textbook sitami lower primary ang dengapan an sik dang pilo. Lason si pining ningkan suri hinira ingkoira po aningkan anabangge isi tiwah akayapan purkimi arani mate historic day pusi hokpon longlo. Potma pulote pining ningkan suri hinira ingkoira po aningkan abangge Ingdeng Kriner Kep Diwa Langkhon Festival Catalona Hud Anke Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pensi Diwa Medium School Sitami Ing Pupipo Sonsi Labangso Ingdeng Kriner Kep Diwa Langkhon Festival Ni Thom Kechok Catalon Pon Along Aluhisarpo Manpeng Pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Chetongdun Lapen Guest of Honor Diva Autonomous Council CEM Jibon CH Conver Tripa King Maharaja Pradyup Bikram Manikya Dibarma Aluhi MLA Rupsing Teron Lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM Tilutoma Hasnu Meghalaya Mahati LAC MLA Charles Marcher Local EM D Yufen Maslai Atum Pentinglok Penang An Kete Kidingatum Chetongdun Ringti Sonsi Mai Along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Tiwa Akaya Pan Sitami Alang Li Kaching Hon Kithe Par Pikajok Kiter Tip Langkhon Festival Catalon Ponchi Adim 100 Bikas Longle Sitami Piponlo Laben Tiwa Akai Cultural Langkhon Festival Catalon Ponchi Apan Karbi Anglong Autonomous Council Budget 2026-27 along RS 2 lakhs an panong piponpo. Lapen lower primary angdeng an tiwa alampen lo kapatan ponchia pan sitami teacher apo sitami piponpo pusi alang lihin pen chechak tikang nili tuma phirangke bus karong pipen nang kilo berta Karbi Anglong News Channel sesna hang lo mi pikang lasik dat pini Langkhon Festival langtum jiwa tu prang penta isi plaso iltumne Karbi semurong aje pusong alang tempat tiba tu dari sarong aje lo Langkhon Festival plaso Catalon Japan miliatang lak ke lak kopi kono ningkan serba pininge Karbi Autonomous Council pen ni budget lak ko ipon po pusing tangga komo lapen ke alang tum jaladak Iwa Cultural Hall Training Institute lapen ke museum ada apaan ini ipon po pusing tangga komo lapen alang tum longle ave klasi longle allotment dame Karbi Autonomous Council pen chini karusi ipon po pusing tangga komo mo December o timia kemang longle ke joy pen kota kipi laso asayang dengdo Karbi Autonomous Council pen pula sosi longle allotment tapi pon po lapen ke mugaje cek am asayang dengta hal sosi adi josok longle ke alang tum ceri po alang tum dar na kudama energi lalang itu 25 bini lo ke last day lo 31 Oktober ke Karbi Anglong Autonomous Council ya kalender atenge ala bini tarik lo la bini 2025 year ke tum long form si mane la Council Catalan lo East Karbi Anglong ke selabor langhin lapen ke Ronghang Council ke taradu bilong se mando la dak amri long provinsi ke 360 tarik ini lo last day si pining dak Langkhon Festival long chief guest ke itu Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang si atendun lota MP Omosing Sufanda kani invite itu lo sudah mulai asal personal problem itu kok kapan wang lo aku sudah mulai rapi kampung ya ini ada mau di constituency ben South Malanga alang Linda atendun lo Tripura Tribal Area Autonomous Council benda members of
tak pining ke tak itu masih Dr. Tuliram Rohang atin tu orang dalang lo lai adim je teklong lo amat adim ni biu lah si 100 bigas je lakon festival apa man land allotment biu mesti alangli ni tiklan tikang lo muning ke itu akimi adim si selepas kuri longpo mesti itu tak kalau itu tak langbom lo Ningkan mana si talon pun ber masa. Ningkan in itu tak si talon bom lo, si pining ke 18 times lo. Ada langkon tu sebab itu apang benda rong harus mana dubom traditionally ke. Kena halah ke hong ke bunyi tum cini ne lampen ke ala akapre ka kaya tum ke cini ne pin rasan se dulu. Kena komando pensi ceng lama lagi itu dah cini ni record ke orang mana ala from its time memorial se lagi solibom sudah bunyi tu cini ni lasi itu kate mana prosar longi lasi open monso open platform long itu mana lahai one lo lagi 18 years Sir, ke jiwa ini ya tarik ke jiwa tum aparman ke jiwa language aparman ke lagi history ke tuna koko Assam sarkar ben notification ating primary school long jiwa language ke mana maratang pensi mana Charlie long nang koko ke already koko ben notification dulu lapen Karbiang long autonomous council ben ka Juni 2024 ningkan si jiwa ben Karbi aparman ke mana isi meeting long mana resolution and rapid lo ini ke government kan notification long lo masih 2025-26 ningkan ini running academic year si lagi cek nang ko si government kan notification tu setelah itu mana jesik ko mau ke asap apor nang ko kaman 2026-27 ben ke jiwa rong jiwa student majority lah mengalah jiwa alam kedu school amke medium of instruction si jiwa se kitchen monding pen kan yang lo ke mana 40 school ke aru non ke teacher ke awe lang sangkut pos ke awe lang amat pini daga langkon festival lokasi Indonesia Dr. Tuliram Rohang declaration politik kan lo kan ke hai school lo ka mane Karbiang lo autonomous council pensi contractual basis dan ke mane engage kiri kombo pensi next budget kan ikut ko alami Jika sabang ke tum adim langnang po, rada tum lang po, ini ke adim ke do, Karbiang lo mungkin penangan lah. Adim ke gawe kali seta asa pada toar lah benar lang itu apa ini suitable lagi main ke communication lo lah benar lang ini jangan high pan ke jadi suitable adim lagi lasi gini nang bong itu survey po kau mana putimi kemang itu Karbiang autonomous council si scheme tu mana si alam maksud awal se land allotment ke mana rada tum kan pada ibu mesti pilih CM declare konten lapen mana ini itu mah kimia tum ke mana Yo ben ke la interest ta we lasan tek long kom lo lasi itu mah isi purpose ke la lo je mane open platform long ke wan ke jate mane young generation dum da la charli nagi interest nagi methanga ding support culture la ha ke mane ding ni nagne la hai lo kali de itu mah traditionally rong arlu solibo ma bangke la ke mane itu tek long lo je young generation atum ke interest awe lasan seklo lasi mane kadu ka pada mane through this festival kadu ka pada ka training re lo has culture bang ke pinding sampon ke tum mane ri safeguard nangi ako jari nangi interest ni lalo Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurang tu